Awukho umuntu oqeda ufebe emntwini sitalo khohle ungahamba uqede izwe awukho sitalo uma usuke nje waqoma isifebe somuntu lokho akusoze kwajika uyabo ungayikhohli nje jonga la kithi uthi hayi mina ngizohamba ngemntwini mina umuntu wami ngiyomsebenza ukuthi angijoleli umuntu wami engenza ukuthi nokuthi khohle uma kuseyokuyisifebe nje isifebe uyabo lokho nje futhi akusoze kwajika umuntu akafani netshe uyabo ithi uzoshiya lapho unothwela kodwa umuntu nomqondo ukuthi hayi awuthi ngenza 1 no 2 no 2 no 3 yabo wena nje khulekela kuthela uthola umuntu oyiphathe kahle umuntu ozazi ukuthi ufunani hayi ukuthi umuntu uzomsebenza bese ekufeba cha khohlwa inkomo ngaye kutshani phela ningayikhohle nje majonga kithi kuphela nina kumele nifunde ukubhekisisa nifuna ukubhekisisa ngempela umuntu umfundi umuntu umazi umuntu wakho yes ngeke umfundi umuntu 300% ngoba phela uyasona isilwane umuntu nomqondo kodwa nje I think mhlambe 80% yakho 70% yakho ungakhona ukuyithola ukuthi okay umuntu okanje kanje yabo kodwa ukuthi bela umuntu wakho uzothi uyamsebenza wena ukuthi angakufebeli khohlwa awukho umuntu ofika ukufeba style ningayikhohlisi majongo ningayikhohlisi kumele isifebe nje mshiye phansi musukulokhu nje uyikhohlisa ngokuthi mhlambe inini uzozwa nje uzohamba eke ufebe cha phela into kumele uyenze shiya phansi yabo shiya phansi unefeba nje ngoba vele akusekho ukuphumula lapha akusekho nje injabulo shiya phansi umuntu esifebe qhubeka nempilo uzomthola okuthandayo nawe umthandayo ngeqiniso yabo ngoba ngandla kwethu umuntu mase ekufebela bayashuta hlakale umuntu lokusuke ngayena wakho yabo ukhona wakho bekele wena okumelana nawe alalele futhi imithetho yakho ngasonke isikhathi akuhlonipha akwazi ukuthi uyindoda ilokho nje bafuna shwela azonke kabi siyabonga.